Anginivusele Maswata kithi nguMaxwell Ngambule wasenzaweni yaseBatseni 2 enkundleni yasePhondo. Kunengi kakhulu bekunenele kungakhuluma ngenkundla yasePhondo lokwentiwe nguye uhulumende wethu weNgwenyama kule nkundla yethu lengaqala ngako nje ngunayi i-service center leyakhiwako khona la enkundleni yethu uShito Umlangeni minister wetinkundla ukuthi la ePhondo asikalethi inkundla center ukuthi sitokwakha inkundla center la ePhondo sitekutawuletha i-service center lokusho ukuthi the Department of Health will be here, Department of Home Affairs will be here, Department of Justice will be here, nalamanye ke ma-department ahulumende latawusebentela khona la kule service center yethu. Lokho kusijabulisa kakhulu bekunene, sijabula kakhulu ukuthi hulumende bekangeta akutowusendela sakhiwo lesihle ngalendlela lenje. Nawubuka tithombe takhona uyamangala ukuthi nawe Phondo awumncinyana. Sivile ke ukuthi ngendasi kwalesakhiwo lesisimengeme kutawuba nelihola lelitawulayisha 1000 plus people. Lokuyinto ke lenhle kakhulu lesingayadi thina sibantu basePhondo, lokusho ukuthi abantu labasha batawukhona kuba nema events abo kilo lelo hola ma activities lamanengi nje ke lendeka enkundleni. Sekutawuba nendzawo le decent lenhle la khona abantu batawuya bayokwenda khona lawo ma activities lawo ma events abo khona lapha enkundleni. Sibonile nemgwaco lapha eKhabonina bekukabi kakhulu. Na umuntu waKhabonina utangivumela ukuthi bantu baKhabonina bebalala emakhaya, ukhanze bebalala etigangeni bangalala emakhaya. Ukhanze kokuthi bekuba ngalesikhathi linile litulu, ukhanze kokuthi letindzawo la kuneludzaka khona timoto atisakhoni kwendlula khona. Ngesizathu sokuthi bekushelela ngendlela lecakile. Siyambonga ke uhulumende weNgwenyama ukuthi leto tindzawo leto nje setikhonkiwe ngakhongolo lomhlophe. Sive saNkulunkulu siyanjuma nje khona lapha ePhondo nala khona bekunetihosha letinqamula umgwaco sekwakhiwe kahle lapho kwafakwa emabloho emanti aphuma ngaphansi timoto tiyahamba kahle ngetulu. Sekuya ngekuba mnanzi eKhabonina bekunene singabala sithini sibona tinhlangano eBatseni 2 tiyasukuma eMgazini eKhabonina tinhlangano tiyasukuma tinhlangano eLishikshini nakhona lapha eMahashini tiyasukuma tinhlangano ngekokuthi umhlonishwa uvele wati decidela ukuthi mina ngidawuhamba ngiye le kulabantu ngiyobuka lokuthi kodwa labantu la ePhondo bahleleni iBingwenyama isikhiphile sikhwama sayo sa RDF kokuthi amaswati angasonzela dudane nenkundla atawuthola leto timali tekuqala ema projects. Kunengi bekunene lesesikubonile, sibona netindlu letakhiwa ngumhlonishwa DPM. Siyabonga kakhulu sibantu bePhondo mhlonishwa DPM kwekokuthi usikhumbule nathi ePhondo kokuthi labo labeswelo lokhanza ukuthi kude labangakha ngako kude abanawo emakhaya bese uyavela umhlonishwa so uyabakhe nang D91. Siyajabula kakhulu lokho ngumgwaco umhlonishwa wethu uBonginkosi Dube lasadume ngawo. D91 siyabona kuyalungiswa, kufakiwe ama-packs lapha kuyalungiswa, kunetindzawo letintsathu netinkapana letintsathu nje letisebenta kwenyalo tifaka khongolo lomhlophe. Siyabonga kakhulu nemabloho sibonile ku-advertiswa emabloho lapha etindzaweni leti-critical la khona bawukhanza ukuthi bantwana bawela ekhatsi emantini, umfula ugcwele baye esikolweni baye ekliniki. Siyabonga kokuthi umhlonishwa wethu Babe Dube uhambile vele waba inyamatane letingelako.
wahamba kuyawufuna kokuthi uhulumende ngabe angasibambisa njani. Weta ke uhulumende wasonzela nePhondo, siyabona emabhloko nje atawungena masinyane. Dinenkinto nekudla umhlonishwa DPM, siyabonga ukuthi nathi sibe Phondo siyabona abantu labeswele labehluphekile bayakuthola lokho kudla emhlonishwa DPM kuyefika nakithi la ePhondo. Sibonga kakhulu, ngathi singabonga sithini ngoba the list is endless la ikithi ePhondo. Sitawuthi nje ngemagama lamafishane mubambiseni bekunene umhlonishwa wenu Honorable Bongosi Dube. Nanibona i-development, musane kuyinyembenya, musane kukhuluma amagama la negative. Let us come close kuye umhlonishwa simbambise.